Ungadikhobosi, ungawenda umehluko. Imbuzulwane yincane, ineliphimbo lelincane. Ayeboleke iliphimbo lelibhubesi mayikuvakashela. Isebenzisa lona lelo phimbo lelincane, kepha ikucoshele buthongo. Nawe ungadikhobosi. Sebenzisa lokho uNkulunkulu lakuphe kona. Kungawenda umehluko lomkhulu. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela kubuyele encwadini yaLuka sahluko 16. Jesu wase uthi kubafundi bakhe, sicala kuye verse 1. Jesu wase uthi kubafundi bakhe, kwake kwaba khona indvodza leyayisicebi lesasinendvuna. Sasesitshelwe ukuthi le ndvuna ihlaphatha imali yaso. Sayibida le ndvuna sathi, yini lokhu lengikuvako ngawe? Ngikhombise ukuthi impahla yami uyiphatha kanjani. Ngobe ungeke uchubeke ube indvuna yami, nawuhamba ngalolu nyawo. Le ndvuna yacabanga yathi, inkosi yami itangixosha emsebentini. Ngitakwente njani? Ngingeke ngikumele kuba simba mgotsi. Kanzi nekucela futhi ngiyakwesaba. Sengibonile lengitakwenda. Kuze nase ngiphelelwe ngumsebenzi. Bangani bami bangemukele. Bangihlalise emakhaya abo. Kuba setikhatsini tebumatima. La khona ucabanga umcabango longazange sewucabange. Uyathi bumnanzi ngalesinye isikhathi. Benta ungakhoni kucabanga creatively. Le ndvodza lena, lesisebenzi, le ndvuna lesifundza ngayo. Ngazi ukuthi beyingenendzaba nebungani, beyingenendzaba nebantfu. Kumbe beyithi mayinemali, ihambe iyoyifaka ebhange. Akusilo licala kufaka imali ebhange. Kepha akukwakheli buhlobo, akukwakheli bungani. Uyathi imali ungayifaka ebhange, mase uyilanza. Iphume kancane kancane, igcine iphelile. Ngeke bese uthi kulabantu labasebenta lebhange, bengibeka imali yami la. Ngicela sale ningingenise emakhaya enu, ngoba nami bengiyifaka imali yami la. Imali ebhange ayikwakheli bungani. Kepha mawusita umuntu wakha buhlobo, wenda into langeke akukhohlwe ngayo. Wenda njalo lo wekunene. Ngazi ukuthi ngesikhathi kumhambela kahle emsebentini bekangenandzaba nebungani. Kepha wenela kuva ukuthi hey utawuphelelwa ngumsebenzi. Wangasho ukuthi angiwubambe, angibambisise kuze kuthi ungeke ungilahlekela. Kunetinto longeke uconnect bamba. Kunetinto letibophunyuka bemphethe. Kumcoka ukuthi mase ubona ukuthi nayi lento ifuna kungiphunyuka bese uyacabanga. Pause and think. Ngingenta njani? Wabona ukuthi nyalo angi-investe, angitifake kubantu. Ngoba mangitifaka kubantu, mangiphelelwa tintfo, ngeke ngiphele enhlitweni yebantu. Wenda njalo Jonathan. Wakhumula timpahla takhe, wanika Davide. Uyathi kwendekani? Wathi sekafile Jonathan, umntwanakhe lo bekangasiye lophila kahle, akhubatekile. Umntwanakhe noma bekasetigangeni, Davide wamlanza ngoba babe wakhe Jonathan, babe waMephibosheth. Beka investe kuDavide, bekakhe buhlobo bungani. Lo bamsebentela ngisho yena afile. Uma tinto letinye ubona kuthi lokhu kuyangiphunyuka, cabanga ukuthi ngingenta njani kuze impilo ichubeke ibe khona. Amen.